Kursak aç, saatni qaraysiz. Allah Taala oşol uçurda periştelerden surayt eken. Kur'an oku oңой. Zikir çalu andan da oңой. Biröөгө oğuz açar kıldırуу barынан жеңил. Sebep Allah Taala aytты деген силер күбө болгула, tilegen nerselerin berdim, korkkan nerselerden sakladı. Bizim orozobuzdu, koz, jana sooпту kıla turgan amallardan biri Allah Taala bizdi açууланбагыла деген жок, тарынбагыла деген жок, капа болбогула деген жок. Бирок баары бир оозуң ачылат экен го, оозу ачар кылыштын эмне кереги бар деп жүрө берген да болбойт. Адам баласы орозо кармап эле эртеден кечке эле уктап жатса дагы бул эң чоң сооптордон бири. Намазга туруп эле калган эчтеке кылбаса дагы ислам дининдеги 5 парыздын бирин уктап жатып аткарган болот. Таң эртең туруп саарлык кылды. Намаздарга катышты дагы оз ачып койду, болду. Allah'ın aslında İslam dinindeki türkük bolgon 5 parыздын birin atkardı bolup atalı. Emi kандай эле düýnөлүк bir nerseni tandap жатканыбызda bizge эң жөнөкөй жакпайт эч качан. Ал тамак аш болсун, кийим кече болсун, үй болсун, машина болсун, эң жакшысын тандайбыз. Жада kalsa жөн эле картошка ала турган болсок да эмне дейбиз? Жакшы-жакшысын салып бер дейбиз. Ошондой эле бир болот жөн эле катардагы бир буюм, катардагы бир картошка, катардагы бир кийим, бир болот эң жогорку сапаттагы. Биз кайсынысын тандайбыз? Эң жогорку сапаттагысын. Allah Taala дагы жөн эле орозо болбосун, балким эң сонун, эң жакшы, эң кооз orozonu Allah jaktırат. Albatta uktap jatsa dagı orozo bolot dedik. Birok emi oşol orozo kooz bolsun. Orozo eң jogorku dengelde bolsun. Anın üçün emne kılış gerek? Anın üçün oşol açka kalуу menen birgelikte bir kança jakşı amaldardı jasasa orozogo koşumça bolot. Orozosu koozdolot. Ramazan ayında orozo karmagan adamdın jasagan sooп işlerinin içinde eң jakşıragı bul ıyık Kur'an oku. Sebebi Ramazan ayının bir atalışı Ramazan ayı bolsa, bir atalışı Kur'an ayı. Şahru Ramazan allazi unzila fihil Kur'an. Iyık Ramazan ayı bul ayda ıyık Kur'an düşürülgün. Peygamberlarga, algaçkı peygamberlarga da Hazreti İsa aleyhisselamga, Hazreti Musa aleyhisselamga, Hazreti Davud aleyhisselamga ıyık kitaplar Ramazan ayında düşürülgen eken. Bizdin peygamberimizga dagı ıyık Kur'an Ramazan ayında. Oşonduktan Kur'an okuuda bolgon soop Ramazan ayında bul özgöçö sebebi bul Kur'an ayı. Her bir nersenin özünçe vaktısı, uçuru, mezgili bolgonday bul ayda köp Kur'an oku je ugu. Telefondan koyup uksa bolboybu. Hem adamın özünün okugandığına hiç kaçan jetpeydi. Adam özü okusa telefonda jasalgan tamakты jey albaysiz da, özünüz jasasanız jeysiz da. Oşonduktan özünüz Kur'an okup je meçitte harekeler Kur'an okup jatkan bolsa, janına barıp oturup namazın sırtında ugup olturgan Ramazan ayında eң uluu soop işlerden biri. Andan keyin Ramazan ayında jasala turgan iş, soop amal bul oğuz açar kıldırуу. Oğuz açar degende ötө эле kıynalbay, mal soyup, dastarkon жазып, бардык адамдар эле кыла албайт. Жалпы бардык адамдар жасай ала турган сооп иштерди жасаш керек. Мисалы, оğuz açardan burada bir adamga bir kurma, iki kurma
bir emege idişke su, hani men dağı bere alam, siz dağı bere alasız, her birimiz bere alabız. Meşitke kelip, kelatkanda biraz kurma ala keldik. Bir idişke su ala keldik. İki kişiye kurma berip oğuz açar kıldırıp koyduk bu. Oşol iki kişinin tutkan orozosunday soğuptu Allah mağa berer. Alardın soğuğundan azaytpayt. Özümnün soğuğum öz ordunda. Bırak iki kişinin daha koşum. Üç kişiye oğuz açar kıldırıp koysam, üç kişinin soğuğu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğuz açırgan soğuğunu aytkanda sahabalardan kebiri aytты, Allah'ın elçisi. Barыбыз эле dastarkon жазып, mehmon küt albayбыз da, anday oğuz açar kıldıra albayбыз da degende bir kurma, bir urtam su her bir adam bere aladık mı? Oşonduktan bul nerse oşonday kılsam uyat bolboyt tuğandır. Uyat degeni bu başka nerse. Oğuz açarda bir adamga bozdaq su berdiniz. Bu uyat emas, bu rahmat bu. Bu al adamды uşunçalık dengelde kuvandırgan bolosuz. Bir kurma berip koydunuz. Anın soğuğu azaybayt. Oğuz açar kıldırуу ança koldan gelse köp adamlarga oğuz açar kıldırуу en çoğ soğuk işlerden. Bir ilahi, anındagı 3'ten birinden biraz jarımızı ötüp ketti deyil. Oşo kündө üydөгүлөргө dagı. Үйgө kurma alıp bardınız. Oğuz açar kıldıram, atama oğuz açar kıldıram, apama oğuz açar kıldıram. Üydөгүлөрgө oğuz açar kıldıram. Ne niyet? Bari bir alıp barasız oşol nerselerdi. Үйgө керектүү продукталарды alıp barabız bari bir. Biroq niyetim men bugün oğuz açar kıldıram. Maşallah. Eğer sırtta, meçitte, köçödө bir adamga, bir orozo tutkan adamga oğuz açar kıldırsak, uşunçalık soğup bolso, anın dagı orozosunday soğuptu Allah berçi bolso, anda үйdө oturgan ata enesine oğuz açar kıldırgan, andan dagı eselep soğup. Emnege? Sebebi tanımagan bir adamga oğuz açar kıldırуу mildet emes ele. Biroq үйdө oturgan adamlarga oğuz açar kıldırıp berүү mildet da. Oşonduktan jakşılıkты adam öz үйүнөн baştaş керек. Her bir jakşılıkты. Oğuz açar kıldırıp Ramazan ayında jasay turgan jakşı sooп işlerden biri, bizdin orozobuzdu kooz jana sooпту kıla turgan amallardan biri tilimiz menen köp zikir aytуу. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu akbar, istiğfar aytуу. Orozo bolуу menen birgelikte til menen zikir ayıp жатабыз. Kançalık sooптуу iş? Allah Taalaga jaga turgan iş. Orozo ayında orozo bolup turup zikir çalgan. Hem anı elbette sanap 100 jol aytış kerekpi, 500 jol bir jolu zikir kılgandın da soğuğu var. Bir jol aytыңыз, 5 jol aytыңыз. Vaktыңız kövrök bolsa, kövrök aytыңыз. Zikir aytkandın özgöçө soğuğu. Zikir aytуу üçün bir darattın kajeti jok. Kulağa karap oturuudun kajeti jok. Meçitke baruudun kajeti jok. Zikir aytуу üçün tesbenin de kajeti jok bolgonu subhanallah deseniz zikir bolot. Elhamdülillah, Kudaya şükür degeni, Allah'a razımın degeni. Zikir bu. Allahu akbar, zikir. La ilahe illallah, zikir. Zikir degen ne degeni? Jaratkanda estep jatat degeni. Allah Teala Kur'an'da aytkan fazkuruni azkurukum. Sizler meni estesenger, men sizlerdi esteyim degen. Allah bizde estese, bizim meselelerimizi esteyip, bizim meselelerimiz seçilir. Veşkuruli ve la tekfurun. Maga köp razıçılık, şükürçülük bildirgile, şükürsüzlük kılbağıla degen. Allah Teala'ga şükür aytalı. Ramazan ayına jetkizgendigine. Jakşı körgönünden Allah jetkizdi. Ramazan ayında orozo karmap 30 gün bütkön adamın Allah günösünü keçet. Bunçalık ıyıkay. Allah jetkizdi. Şükür, razımın. Elhamdülillah. Köp şükür aytуу, razıçılık aytуу. Oşonda ele Ramazan ayında adam taң ertеңден gün batkanga çeyin açka жүрөбүz. Kichine bolsa da adam alsıraydı. Oşo alsıraganda jıl boyu orozo karmaganday jaşagandарды эстеш керек. Кейбір адамдар
Biz Ramazanda ile soğupçuluk üçün erteden keçtege jebey jursek, uşunday da adamlar var. Orozo emes Ramazandan başka kezde, birok kichine kıynalgandığından uşunday jaşaşat. Oşondoylordu estep, mümkünçülügü bolgon adamlar kayrımdуулuk jasap, sooп iş jasap, orozonu koozdoş kerek. Kıyamet günü jakşı sooп işlerдің katarında en darajası jogorу sooп iş bir adamın kursagın toygozuu bolup esептелет экен. Açka жүргөн bir adamın kursagın toygozуп koyuu, kıyamet günü şunçalık tarazada salmaktуу sooп iş bolor eken, adam balası aytады eкен, ya Allah, men күндө эле бирөөлөргө тамак берсем болот экен. Жол жобосунда айтқан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, аялдар тамак жасап жатканда бир аз шорпон суусун көбүрөөк кылып кошуналардын да кабарын алгыла деген. Оп-оңойго. Демек Рамазан айында бирөөлөргө айтпай, көрсөтпөй, бар кээ адамдар жакшылык жасайт, бирөөлөргө продукт алып барып берет, хурма алып барып берет, бирок ошону бүткүл дүйнөгө жар салат. Албетте жакшы ниетте кылса керек, башкаларга да үлгү болсун деп. Бирок андай кылбай эле койгон жакшы. Сооп ишти сиз билиңиз, ошол адам билсин, Аллах билсин. Болду, себеп кээ бир адамдар намыстанат. Адам баласын ыззат обуруй менен ойношпош керек. Жакшылык жасадыңызбы? Унутуп коюңуз. Оң кол менен жасаганды сол кол билбесин дегени, бул колдордо билүү жөндөмдүгү жок. Мааниси бирөөгө айтпаңыз кылган жакшылыкты. Ошондуктан Рамазан айында өз жашаган жерибизде кичине муктаж, кичине кыйналып тургандар болсо, ошолорго жардам берүү. Рамазан айы боорукерлик айы. Ошондо биздин орозобуздун ичинде караңыз, таң аткандан күн батканга чейин эң негизгиси орозобуз. Анан Кур'ан окуп жатасыз, Кур'ан, зикир кылып жатасыз. Кошумча ооз ачар кылдырамын деген ниетте жүрөсүз. Анан муктаж, кыйналып жүргөндөргө колдон келишинче жардам берип жүрөсүз. Бул орозо канчалык кооз Аллахтын астында? Бул орозого Аллах Таала жалаң эле орозонун соогун бербейт. Аллах Таала ошол жасалгандардын баарын соогун берет. Рамазан айында bir парыз амал жасап койсок, 70 парыз жасады деген сооп берет Аллах Таала. Рамазан мусулмандардын сооп иштей турган мезгили. Ал эми 2 рекет нафил окусак, башка айларда парыз окугандай сооп берет Аллах Таала. Рамазан айынын алгачкы 10 күнү тынымсыз түнү күнү Аллах Тааланын мээрими жай турган күн эле. Эми азыр ортосундагы 10 күн Аллах Тааланын кечире турган күндөрү. Ошого Аллах Тааладан көп кечирим сурайм. Жасаган ката кемчилдиктерибизге, албетте чоң күнөө жок болсо керек деген жакшы ниеттебиз. Кичине алсыздык болуп калган ошолорду Аллах кечир деп, ар бир адам өзү билет. Аллах Тааладан кечирим сурап, күнөөлөрдү тазалай турган 10 күн келди. Эми Рамазан айында ушул айтылгандарды жасаганды баарыбыз жасай алабыз. Эми андан дагы сооптуураак нерсе, ушул айтылгандардан дагы сооптуураак нерсе, балким Рамазан айынын маңызы, Рамазан айынын максаты ишке ашат. Качан? Рамазан айында биз ашказанды ачка тутуп, таптаза кылып тазалагандай, жүрөктү дагы тазалай алса. Жүрөктөрдү дагы тазалай алсак, анда демек Рамазан айы келди, түгөдү, биз Рамазанда көздөгөн максатка жеттик болот. Адамзат периште эмеспиз, пендебиз. Кимдир бирөөдү ренжитип койгонбуз, кимдир бирөөдөн капа болгонбуз. Ошол бойдон жүрөбүз. Рамазан айы бекеринен эмес. Рамазан айында ошондойлорду кечирип, кечирим сурап, жүрөктү тазалап алып. Караңыз, Аллах Таала бизди ачууланбагыла деген жок, тарынбагыла деген жок, капа болбогула деген жок, бирок 3 күндөн өткөзбөгүлө деген.
Adam jindenet keyde. Bir uçurlar bolat. Bireudun aytkan sözü, jasagan işi jakpayt, jindenes, açuulanas. Bu jakşı ele nerse. Eger çında öyle açuulanuvchi nerse olsa jakşı ele siz açuulanıp jatasız, tuura siz kapa olup jatasız. Dosunguzga, balаңызга tuura ele nerse. Birok oşonu menen jaşap ketpеш керек. 3 günden aşırbaş gerek. Allah Teala bizde özü jaratkan bilir. Bizdin tabiat kanday ekenin. Adam balası kede ıylayt, kede külöt, kede sүйünöt, kede renjiyt. Buna oşol tarınıp, renjip, açуулanganda günөө jok. Açuulansın. Bir gün öttü. Hiç kanday günөө jok. Çında öyle kapa kıldı bul kişini. 2 gün öttü. Açуулanaversin. Birok emi tınçış gerek eledi. Emi kişine açuusu tarap, kişine akıl esin çoğultup, sizde kapa kılgan adam sizden kiçirök bolsa, emi jaş da emi düşünbeyt, makul dep. Je çoğurak bolsa jaşı, albatta jaşı çoğ akısı var da, dep özümüzde özümüz düşündürüp 3 günden ötkörбөш gerek. Narazıçılıktı, kapaçılıktı. Eger sizdi kapa kılgan adam tuğgan bolsa, albatta tuğgan da akısı var. Eger tuğgan emes adam bolsa, men tuğganım emes deyim, oşuntu aytıp koyup da iştik emes. Dep günöөнü al adam, emnege adam aylar boyu, жылдар boyu tarınıp jüret sebebi biz günöөнü hiç kaçan özümüzge albayбыз. Bir. Ekinçisi oşol kata jasagan adamga bir sebeplerdi izdebeybiz. Emnege anday kıldı. Bolgonu birlendirse. Al günöөлü şunday kılgаны tuura emes. Bunu menen masele çeçilbeyt da. Oşonduktan ıyık berekeli Ramazan ayında biz biri-birimizi keçirip, siz tuura bolsoňuz dagı, siz günöөлü emes bolsoňuz dagı keçirip koygan Allah'ın aslında öte büyük daraja bu. Öte çoğ daraja. Keçire algan. Üyüňizge konokko çakırıňız oşonday. Köpçülük uçurlarda bul jakınlar menen bunu. Dostlar, koşnalar, tuğandar Ramazan ayında üyge çakırıp koyunuz. Makul, şunçalık keçirip koyunuz dep aytkanga jetpeybi bir nerseler. Anda üyge meymanga çakırıp koysak eşteke bolbogondoy boldu, büttü, oşol keçiresiz, men keçirdim degen bar oşonun içinde. Assalamu aleykum deseniz, al dağı ve aleykum assalam dese boldu, oşonu menen menden ketti keçiriňiz. Owa tuura men dagı ikinci anday kılbaymın. Boldu emi ıntımakta jaşaylı degendin bar oşol assalamu aleykum ve aleykum assalam içinde keteber. Alısıraak da bolsa kat жазıp, telefon çalıp Ramazan ayının maňyzy oşoldu. Jürek taza bolsun, taptaza. Jatıp oylap görüňüz, kimge kapamın, hiç kimge kapa emesmin. Kimdi kapa kılıp koyganmın, oşolordu da izdeyli. Mümkün bireudi kapa kılıp koygandyrbız. Oşolordan keçirim surap, tazalaşıp aluu Ramazan ayı. Oşonduktan bul ayda hareket kıla turgan nerse oşo. Kapa olboylu turganlar. 2 gündük düýnöni jakşı maanay menen ötkörsök kanday sonu? Oşul kıska jaşoonu dagı tarınıp, kapa olup, baykabay kalabız kanday ötkönünç. 2025 yılı baştalıp 2,5 ay ötüp ketdi. Eger bireöge tarınıp ötkörgön bolsak, anda kapa olup ötkörgön bolsak, anda eger hiç kimge tarınbay, kapa olbay ötkörgön bolsak, anda bul 2,5 aydy ötkönün baykagan bolabыз. Kanday öttü. Oşonduktan vakit anısız dale berekesiz, anısız dale bat ötöt tuğanlar. Uşul kıska vakitin içinde biri-birimizden, tuğanlardan, dostlardan, jubaylar biri-birinen kapa olboy, tarınbay, tuğra tüşünüğüne hareket jasasak, oşondo ıntımak bolat tuğan. Bolboso tarıngan adamın özüne ziyan. Siz bireöge tarınsaňyz, al üýge konok çakırıp, oğuz açar kıldırsa bara albaysız. Üýünde toy bolsa bara albaysız. Emnege siz tarıngansız da. Oşonduktan jindense bolat, açууlansa bolat, birok anın dagı bir möhnötün Allah Taala belgilep koygonda. 3 gün, 3 tündü.
Andan aşırbaş gerek. Bu adiletli öyle. Eğer Allah Teala bizge taptakır açulanmagıla jindenbegile dese anda çekedenle barыбыз günöge batıp kalmakmız. Anday degen jok. Wal kaziminal gayz. Açulansın. Bирок ошол açuusun juta alsın dedim. Boldu. Bir kunde hareket kılınız. Juta albasanız çoğurak bolsa 2 kunde hareket kılınız. 3 gün hareket kılıp bolbodu. Taşta öyle koyunuz oşol açulanıdı. Mınday açulanı bolboydu. Biz özü jalkoobuzga. Bирок ошол ачууланууга, капаланууга келгенде жалкоолонбойбуз да. Ушундай активный жалкоолор, ушуну активный капа болуп, тарынып жүрө беребиз да. Кээде унутуп калса кайра эскертип алабыз. Мен паланчыга наразымын айткандай. Паланчыдан мен капамын, тарынгамын. Ошого башка нерселерде жалкоолук кылабызбы? Бул жерде де жалкоолук кылалы. Капаланганга жалкоолук кылалы. Болду эми тажадым мен капа боло берип депчи. Капа болбойлу. Өзүбүз дагы кубанып, жылмайып, бардык адамдарга да кубаныч тартуулап жүрө турган бололу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дайыма жылмайып жүрчү экен. Элестетиңиз, бирөө менен учурашсаңыз, күлгөн башка, шылдыңдап атабы деп ойлойсуз да. Жылмайып учурашса барбы, маселелериңизди унутуп каласыз да. Ошого үй бүлөбүзгө, балдарыбызга, досторубузга жылмайып учурашуу, анан бир адамдын жүрөгүн кубандырып коюу Аллахтын астында парыздардан кийинки эң жогорку деңгээлдеги сооп бир адамдын жүрөгүнө кубаныч киргизүү. Белек бересизби? Ал адамды артынан мактайсызбы? Ал адамга жакшы мамиле жасайсызбы? Кандай жол менен болсун кубандыруу. Жаш балдарды, мурда эсиңиздерде болсо аксакалдар тойдон бир шириндиктерди алып жанына салып алат эле. Ал өзү жебейт. Көчөдө баратса жаш балдарга берип коет эле. Жаш баланын кубанычы ошол да. Сизге бир машина бермейин кубанбайсыз да. Жаш балага бир шириндик, бир конфет болду. Ыйлап жатса, болду, ыйлабай калат. Ошондуктан бирөөнү кубандыруу. Ар бир адам кубануучу деңгээли ар түрдүү болот. Ошол деңгээл менен кубандыралы. Эң оңой жаш балдар анан ата эне кубанат. Ата энеге кечине жакшы сөз сүйлөп койсоңуз, болду. Өзү бардык эле адам затына. Ошого туугандар Рамазан айында ушул нерселерге көбүрөөк аракет жасайлы. Куран окуу оңой. Зикир чалуу андан дагы оңой. Бирөөгө ооз ачар кылдыруу баарынан жеңил. Себеп элдер баары рахмат айтат да. Бирок эң кыйыны ушул, бирөөдү кечирүү. Бирөөгө жакшы мамиле жасоо. Анан Рамазан айында маанилүү нерселердин бири ооз ачардан ары бери чуркап жүрө бербей, ооз ачарга бир 10 мүнөт калды дегенде, ооз ачар кыла турган жерге барып, үйүңүздө же мечитте же бир жерге конокко чакырганбы, дастаркондо отуруп, эми кечке чейин анча болбосо дагы жакшына эле ач калгансыз, чаңкагансыз, дастаркондо сизге жаккан муздак суу турат. Мөмө жемиштердин сизге жакканы турат, мисалы, алманы жакшы көрөсүз, алма турат, нан, азыр тамак келет, борсок, дагы бир нерселер турат дастаркондо. Ошолорду карап, ушундай жеңиңиз келип турат, бирок саатты карайсыз. 7 мүнөт калыптыр. Курсак ач, саатты карайсыз. Аллах Таала ошол учурда периштелерден сурайт экен. Булар эмне ач калган эмеспи? Билип турат, бирок периштелерге айттыргысы келет экен. Ар бир ушундай да жагат өз, айттырганчы. Периштелер айтат экен, я Алла, бул аябай ач калган бул. 12 сааттан бери эчтеке жеген жок, кошумча бул саарлыкка да турган жок, бүгүн уктап калган. Ушундай ач калган, азыр тимеле чекеден жеп салат барын. Чаңкаган жокпу? Чаңкаган, я Алла, булар бүгүн жумага да барып келди, канча жөө басты, аябай чаңкаган. Анан эмне жебейт, ичпейт? Я Алла, сен айттың го, күн батканча ошону күтүп турушатмы 7 мүнөт калды деп. Ушунчалык ач калса дагы, чаңкаса дагы менин өкүмүмдү деп жебей атышабы, ичпей атышабы дегенде периштелер ооба дейт. Аллах Таала айтат экен, силер күбө болгула, тилеген нерселерин бердим, корккон нерселерден сактады. Мына ошол учурда дастаркондогу мөмө жемиштерди караганча Аллах Тааладан дуа кылган Рамазандын маңызы, мазмуну ушул жерде. Болбосо келе-келе бир суу берчи, ооз ачмалайын. Күн батты, азан айтылды, оозуңуз ачылып кетти. Бүттү, сиз суу ичпеңиз.
Bul mınday nerse emas, biz tura emes üçün alganбыз. Birtemke berçi ozum açılıp alayın. Күн батары менен озуңuz açılıp kaldı. Biz mınday düşünböylü, su bul açkıç ozdu açat. Yok. Oz açar uçurda siz oşol tamak aştарды karap anan dua kılıp turu uşul oz açar күн battı degençe duasını okup turu öyle cep salu. Azandı kütpöңүz. Azan bütsün. Yok. Azandı oşol azan aytkan adam özü ayağına çeyin jetkizsin. Bizge emes. Biz uşul Allahu Akbar degende başlayız. Duanı ağa çeyin kılıp koyup kaçan bolo degende dayar turabız. Bir kolubuzga su, bir kolubuzga kurma karmak. Uşul körünüç Allah Taalaga jagat. Oğuz açar uçurunda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, orozo kişiге iki kuvanıç var. Biri oğuz açarda. Elestetiңiz birinci urttan suudu içkende kanday rahatlanasız. Oğuz açarga bir kuvanıç oğuz açar uçurunda bolat. Ekinci kuvanıç Allah'a jolukkan uçurda, Ramazanın sıylığın algan uçurda. Oşugo oğuz açarda dastarkonga oturup barыбыз. Albatta biri jolda olup kalsa al başka mesele. Biroq күн деле андай болбойт. Ошол үчүн саарлык кылуу, сүннөт жана берекелүү оз ачарда дастаркондо отуруп ошолорго карап дуа кылуу Аллахка жаккан амал. Курма болсо эң жакшы, курма менен оз ачалы. Курма жокпу? Анда суу менен эле оз ачыңыз. Жок, курма жок экен бүгүн мен озум ача албадым, анан жүрөм ошо курма издеп саат 11-12-лерде. Жок, андай эмес. Kurma menen oğuz açkan jakşı, bolboso başka nerse men aça beriniz, açıla beret al. Borsok jeseňiz de açıla beret. Oşondoy orozo oňoy, jeňil. Kurma jakşyrak bolat. Oşo Ramazan ayında Allah buyursa, uşul iyilikler, uşul jakşılıklardy jasay turgan bolsok, orozobuz o öter kooz bolat. Bari bir ozun açılat eken koyayım, oğuz açar kılıçtın emne keregi var dep jüre bergen de bolboyt. Bul Allah Taalaga mınday degen bolat da sen jebe dedin mi mına boldu jebedim. Jete uşul degендей bolat. Jebeyle koyu mani emes da jebeyi koyu degeni Allah aytты oşonduktan jebedim. Emi aytты oşonduktan jep jatamın degeni. Jebegende soğup jep salgandan bat-battan degeni. Bat-battan degeni daroo başlagan. Allahu Akbar azan aytarı menen azançını oylabаңыз al özünün janında kurma suusu var. Azan aytıp бүтүп jeyt al. Daroo. Ошондуктан туугандар, ыйык Рамазан айын уктап өткөрсөк дагы сооп, албетте. Андай дебейли. Бири-бирибизге ушул жок дегенде Рамазан айында уктап жатпай кичинен ары бери кичине зикир кылсаң болбойт. Жок, ошо уктаганы сооп анык. Себеби мүмкүн уктабаса туура эмес нерсе кылып кое бер эле. Ошо уктаганы жакшы. Рамазан айында жүрөктү жана ойду таза туталы. Бирөө Рамазан айында суу ичип жүрсө, нан жеп жүрсө, не деген ойго баталы? Ay kara orozo karmabay. Jap jaşılı. Jok. Bulu unutup kalıp jep jatat. Jakşı oy oylasa bolat go. Je bolboso bul adam orup jatat. Doktor orozo tutpa degen. Oşonduktan orozo tutpay jüröt. Je bolboso bul musafir saparda jüröt. Başka şahardan kelgen. Bizge bir ile oy kelet da. Karasak orozo tutkan jok. Jaman oy oyloboy. Jakşı oy. Ar daima. Anan Ramazanda biri tanışыңыз ele biri unutup kalıp su içip jatsa karap görüңüz. Eger jaşı çoğun aksakal bolup alsız bolsa ün çıkpaңыз içe bersin. Allah Taala anı unutturup koyup sıylagan bolat da. Aga siz ne kirişesiz? Eger jaş bolsa anda aytыңыз orozos dep aytıp koyuş gerek. Oşo aksakaldardı usul jerde de sıylayбыз da. Orozoda unutup kalıp jep içip Anam bütkönden gün aymen orozo olem dese tuttur aytat. Orozo bola beret bundan keyin. Oşogo Ramazanda unutup kalıp jegenderdi Allah Taalam özü sıylagan bolat deyt. Jaşırak bolsa eskertip koyabız. Eger alsızrak bolsa, jaşı ulurak bolsa tiyişpeybiz olarga. Aksakaldar sebebi. Oşogo har birimiz hareket jasaylı inşallah. Kemçilik izdebeyli Ramazan ayında. Tilibizdi dagı, dilibizdi dagı, oyubuzdu dagı tunuk taza tutsak Ramazan ayının bardık bereketlerine jetişemiz. Allah Taalam barыбызга uşul berekeli ıyık Ramazan ayından tolluk faydalanууга nasip kılsın. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.
Bi rahmetike ya rahman rahim.